Athumbe ngilalela mfoko. Bathini? Umama mina ukumdidi. Ngifuna iveni ukuthatha umama. Bengahaleli ukukhuluma nabo ngekho bekalila naye. Ya. Buya. Maphoyisa underground. Ya. Maphoyisa underground. Ya. Akhipha nalezi Bathi uchuta lambo. Ya kamara bangihleke mara lona ngiyonifela. Ngikhuthwe iAlparim efridge. Ujana akhuluma athi ngifakile wangipha 8 hours ngamthatha. Angijabulela imali. Ngana epolice station athi ngifuna ngifakele ichef ngipha 8 hours. Into le yimi ngelanga ngivule iqala umlanda uboli. Ubuyile nento basho sichithe basho nikele ngile. Basho uphume naye wathi ngikhamba umchitha. Baba. Angihlebi. Ithi ngibuze ngakuwe. Sengimzwile ukhulumile. Mukhano. Ya elinye lihlazo leli akusanandaba. Mara ke akhe ngibuze ngehlangothini leni ukuthi ngoba uyatsho ukuthi ngathi anifuni kumthatha niyambona ukuze alwe kangaka anifuni ukuthi alobole umntwaneni and then sekade ahlala naye uthi una 32 years ahlala naye and then bese ngine nimalela ukuthi amthathe ngamhlambe kuliciniso lelo ba Yes. Thina sathi akayoqeda le lapha thatha kwabo phela ayokulandula cede ahlawula cede ukuthi umfazi abalungisa inthini waqeda wamkhipha ngendlela Juti yena ukhulumela ababelethi bakhe mama ngoba phethe manje yeah and nehlathula manje lekhala chama kancane alikasiphule ebukhweni bakhe yeah phela ukuthatha umuntu umvunulise uqeda ukuthi khamba bese ungenisa umunye kunjani mara ngoba naku bahlala bobabili sekade lokho into lena niyibona iyenzeka umfazi loyo omthetheko umfazi loyo umuntu onganamachata ngitsho khona ukuphi ngalesi emzini kabani wakhe wazakhela yena maye nje yena uthini ubaba lo wangekho sekusikhathi eside ahlala nomunye umama wothi ihliziyo yakhe le ithi umuntu onganamsindo ongazwani nomsindo ukuthi ngiyabereka ngizazijamela yeah manje sisaqale leyo ukuthi mara kufanele iphetheke musi iphetheke njani mama akuhlukane ngokomthetho nangabe mhlambe abafuna ukuhlukana mara lo ufuna ukuchubekela phambili akukhonakala ukuthi yena achubeka athathe lo mama lo ngoba nyambona ukuthi athathe umama lo asikayi thathathu sithathe lapho ikhwini uqeda njani mama ke umchase ayo hlazululu inthingwa zomfazi ngesindrebele nenza njalo okay kuphele njenge divorce isikhethu fanele ayenza ahlawula umzulu ahlawula umfazi wami isithimba aqeda umdaqazi endlini maye njengalesi sikhathi umama lo akekho umuntu omunye uhlala naye kule ndlu nenithi uzakhela unayo ihlala kamhlanga uhlala nomuntu ya ngiyaxoxa nomama ngingaphuma nani la ngithi nomama ngifuna ukuprovela enye umama akamfuni ubaba wangitshela wathi ulayekile ngakukhalima umama akamfuni ubaba amangawaberekile ngoba into la ivela umhlaba wonke angakwati umama ukuthi bamfakele amanga umama waqela ubaba ukuthi amkhumule inthimbu nomuntu ngisho uthi omaqasha kaDr Dabo nje wakhile ngemva kweretini ubaba watshelani wathi ngiqolile ngomama kabuhle manje mina vane ngafuna mphoqa ngisho makathi mphoqa ngithi wo uma kabuhle ingqondo kunami ujwayele ukuphoqa umphoqa nje ngoba aphethe nangu umntwana enakathandana umntwana labasha bathandana uyathenga bayi group ebarreni ngifuna ukuthi lento yokuthenga nangabe uhlala naye ahlale naye ngilalela ngidiniwe ngiba ujana akhuluma ukuthi leyo uma uthe uyakubona nobaba sesingifuna bawana le sesi ayithi kancane ngifuna ukuthola ngisho kho sesikhamba izinto step by step angeke sikhulume izinto ezi5 ngesikhathi esiwali kumele sithome sikhulume yokuthoma sibone ukuthi icazululo kanjani ngoba nje bese sephezulu kwenkulumo ukuthi angisho uthize wena ufuna ukuthatha wathi uma nobaba ngiwo bakwalela ukuthi uthathe and then nje ngibuza uma ukuthi kuba yini bangakuvumela ukuthi uthathe ngoba nakho senihlala ne2 isikhathi eside and then ibegodi icala musima ubhalile nakana lapha ukuthi vele yena nakho saphila uyathi ukuthi into enye nenye yami ngifuna ukuthi ibe ngiyakalo sesahlala naye akakatelelwa ngendlela engizwa ngakhona ne and then begodi kwesibili mama engakutsho ngicabanga ukuthi ubaba nguye emdazikhulumela ngitsho angazi bani ngisho ubaba nangu ukhona sikhuluma ngomuntu ongekho ukuthi yena ufunani yebona yeah ba akhe ngibuze ngawo ukuthi wena ufuna kwenzekale ngoba uma batsho mthatha
yeah ngoba kade wena mara usungula umkakhe yes why ubachuma ungamthathi bakhulumile ngendaba yenthimba ukuthi kufanele udluliswe inthimba kuqedwe inthimba ezo angikwazi ukwecela ekuthatheni ukandluliswa inthimba and then okhunye nehlawulo kufanele ngikhiphe ihlawulo yomntwana first before ngicela imawulo ihlawulo likabandla kamama lobo umntwana lo unabantwana nalo mama omthetheko usho wami una-11 unabantwana naye nginomntwana oyi-1 naye una-11 okay umntwana lento ebuhlungu ungalile okay ngibone incwadi jama ngibone incwadi ngibone incwadi lapha ephuma esigodlweni mama ne incwadi le ithi la khona ubaba azibophile ukuthi batsho ngedate soyomthatha kuba yini bozibopha ebukhosini ihlangana nebandla wazibopha ukuthi ngedate so uyomthatha bongacabanga ukuthi kumele ukuthi uvunule umama inthimba ngalesikhathi uzibopha lapho ngingakwazi mara lokho bewusewuzibophile bamtshela wathini ebandla bamtshela lapho bathi ebandla umwakho ufanele umhlubule inthimba and nibuyele ngihlawule nanginamanga bathi kufuneka abantu bekhela oyothatha bangena wathi ababelethi bami abamfuni ngiba ubafihlela abekho 100% abafuni lo ngibawa nanibuye ebandla bathi nginamanga nganibhadala itawo okay mara nangithi ngiyachecka mama angeke nina namkhethela ubaba ngisho ukuthi kosathanda ahlale nobani angahlali nobani mara ke yena that is why sifuna ukuthi azikhulumele ukuthi nangabe yena uzimisela ufuna ukumthatha ukuthi uthi asitsho njengoba ngithi nangithi ngilandele ikulumo yala ekhaya bathi hayi abantu abaphila ngale ndlela leyo vele bajwayele impilo yabo yokuloku babhizi banana bavuruva yani ngamanye amagama seyinjwayele 32 years bahlala bonke mara 32 vele banomntwana ona-11 years kokuthoma nje iya mara ke before ngiba ukulamlela yaziphilo lokutshejwa yini ngiba ungilamlele bangilaleli shaba impilo leyo iyokutshejwa ukuthi ujani ekhaba bamkhulule hlale kuhle ngine-enga ujani akakhethe ukuthi uhlala nami noleli na qala ngeke ngiwashe udede afike friday aye emahlathini ayekuphi uyangishawuta mara nawo phela ukhipha uhlazo nawukhuluma phela uyokuthatha njani unandi ukhipha amagama njengalawo kose wena ezinye zezinto uzama ukuthi ufihle ngoba immediately nawukhuluma into ezinjengalezo angibaba nabo bakulalele ikhulume njengabo sebayazibuza ukuthi khana ujani uthethe umama onjani ungakhona because ngoba wangihlazula angagapi ngephanga yakho yazi ine-protection order ahlule ngaboshe ne-protection order namhlanje akukhulunywa waboshelwa ini ngaboshelwa namaphepha nawo jama ngaboshelwa ukuthi umama lo umama zalakho phela yazi nawuthi umama lo bayebokulobola njani alright umama kajani ngiyacorrecteka umama kajani wayenandathi uma uyanuka athi ekhaya uyokuvela uma kampendula uyokuvela uma kampendula ayi-1 ayi u-e bangitshela ne ngokhunye umampendula umtshele nginojani bekala ekugcineni kabakuhamba nobaba abantu nawo yambona ubaba lo ukuhamba nobaba abantu lo bajame egeyidini bayokuhlola ujani ukatshwe iphanga la ngibuyele ngalokhu angikapha khona la utena kathi uyangena ngathi namhlanje awungeni la uthi umama uyanuka awukathombi umama mlothi uyanuka akanabantwana babhondo ngangikwatilwe alalela mfo ihlamba nokuthi umama mfo ihlamba ukuthi umama uyanuka unamanga lapho phangile ngisho mina nethi ngathi akakathombi nekhothi okhuluma mama but yokurara-ke ngaboshelwa uyambona wathi umbona ukuthi unamanga ne ngaboshelwa ukuthi basho ngimgabhe ngephanga ne ngabetshwa khulu mina ne wathi nakayikhodo babhindla icala lakhe wakwata waye eSmall Court. Okay mina bengifuna ukuthi phezu kwekulumo yonke esinayo singasavezi amahlazo nezinto ezidlulileko uyangizwa my sister bengifuna ukuthi sibe ne-way forward yabona ukuthi njengoba nisibizile thina besingafuni ukuthola okunye okunjengalokho nokho sekuvelile yabona njengalokho okhunye ukuvezile kwangingazi ukuveza ngiyokukhipha 8 ngaphakathi kwalento yethu ngoba iye ngoba vele mara ngisho lokho okukhiphile kokuphose phasi uyayibona ngamanye ngiba ukubekisela ukuthi kubaluleke kangangani ukuthi ubaba azinikele begodi akuthathe ubaba uyahlonitshwa kokuthoma njengoba umcala ilihlo lakhe lidumbile nje and then uyatsho ukuthi uthele ngiyabona ungikhiphela amadumu naka namapelepele ukuthi uthelwe ngedumu uthele ngamapelepele so uyokusurvive njani ubaba athelwa ngamadumu nangamapelepele kusasa musi kuyokufika labathola ukuthi yabona sebathule abomama lapho bathukele impilo yomntwana abo ukuthi
yazi kusasa sikuyeza ukuthi umntwana wethu wenza okhunye uyambona nangu uzithulele ukuthi uthi nje sikamukela ya maye bengifuna ya cha ngizomnikeza ichance maye mina bengifuna ukuthi senze ukuthula mhlambe sizame indlela enye ukuthi silungise into lo yangizwisisa